a bad person. You cannot. Nugituika bishop mwega ni gwatura kanitha. No utuike bishop mwega ungejira nguteithie kwambiriria tondu Ngai ni akinjigite ho. No ndukanjire becoming a president ni ko invalidate andu aria angimurumanage nao magacokia. Riu irumi icio murona tuguthi nacio nginya 2027. Nawe ri ugathie kura guikia kura na rumena ruria ruhanditwo thiini waku. Thaici muroga mwathurire mikora na riria turari barotini ni ndakorire muhunjia wari hau. We wagire guthura muhunjia niki? Etenyu muroga ni mukirire tene mugithi guthura mukora. Hau barotini ni hane na bishop. Mwarigire guthura bishop niki? Tondu no inyu mutwiraga na kanua ucio muici niwe turenda. Is it the truth? We all have done a mistake. Ona tukiuga atongoria ni oru, we all did a mistake. Tondu in the ballot box ni gwakiri na acio othe mari hau, no ririkanai ni hari na muhunjia. Mwarigire guthura muhunjia niki? Niki ndungura ndora tari ni nguiyete. Mwarigire ithatia na muhunjia. Mwarigire guthura muhunjia niki? No we haha ukinegena bururi ni muthuku. Bururi wambaga guthukio ni responsibility yaku. Responsibility yaku ni ndu ni kure we muhuko. And now we are about to go back to 2027 to redo the same mistake. And then we are here. Now your job is to pray for the nation that you deconstructed and destroyed through your votes. Riu ni marumo guturia thaici. Murahoera bururi uyu tondu nyuma uthukirie na kura yanyu. We have to pray for this nation. Na nataka watu wachukue bendera zao. We have to pray. Because the enemy of this nation has got a plan to destroy this nation. Adui wa nchi hii amejitayarisha sana kubomoa nchi ya Kenya. Na ndio maana unaona watu hawaheshimu uongozi. And the Bible says, honor the rulers of your nation. Na Mungu akiangalia akiwa juu mbinguni, anaona ukatili wa nchi, anatuachilia. Andu a Israeli riria maremeire Musa mathire makihoya Ngai ng'eni, nake Ngai akimatiganiria magitagwo ni muthamaki wetagwo Nebukadnezar ni tondu wa uremi wao kuri Ngai. No gukorwo twina uremi na niguo ucio thiete tugatuika don't cares, tukonia nginya atongoria itu gutuika don't care. Na nikio na atongoria itu matire na thithi, maratigania mundu rakwira raini-ini ya thibitari ni kwaga dialysis na kuria bia cia cancer. Ciana cia Baringo irathie cukuru ikihĩtũkanaga na mamba, na cia kinya thukuru gutire kirathi, cie rungu rwa mĩtĩ gukoira. That is a nation that we have. No ramaka riria muiritu arokira agecokanĩrĩria kambia gatuka ka M-Pesa, Ngai akamuteithia akagĩa tu spare parts, akaja gwendia tu indo tunini. O hindi ĩno ecira nĩ hindi yake akugacĩra, gukoimwo na kũu nĩ andũ matarĩ tha, makaharagania nduka ya muiritu ũcio. Ararĩ atuĩke ũtheri wa kwao mũciĩ, maithori makagĩa. Maithori macio mathiaga kũ? Maithori macio mathiaga kũ? Twagĩte thithi, turahingũra mĩrango ya supermarket, tukaiya nginya thwiti, gũtirĩ kĩndũ turatiga, na tukahũra nduka ĩyo ĩgathira. Maithori ma andũ acio tureka ũguo mathiaga kũ? And that is why you can see the nation is being put to shame. Na nĩ mũĩ bũrũri wa Kenya ndũrarĩ mũciĩ wa gĩconoko. Bũrũri wa Kenya ndũrarĩ bũrũri wa thoni.
Bururi wa Kenya tutire twakinya hau ati ni tukugera iguru ria nyanya cia cucu mukuru na marigo make mari eruhitie mweri mugima ogethone tufia tunini tungine twakugura ndawa cia cukari tondu ona thie thibitari taraciona maithori ma cucu cio marathie ku atongoria itu mararumana kuma rucini nginya hwaini atongoria ciana makarumana na atongoria kuru kirumi gikehanda andu matekuona na maitho na ithuĩ no tukirite na turi ahoi Ngai. I want everybody to take a place now. Nendo mundu oe ithenya riu agikorwo ni ithuĩ twarekereirie bururi witu thĩna-inĩ na matua maitũ Ngai aturekere. Twekithirio kambeini cia ruo haha na tukirwo ithuothe twĩte rĩtwa rĩa mũthĩni rora ũrĩa tũthĩnire. Everybody is hustling nigetha hote nginya kuigirira tuirio tunini metha iguru. The power of our tongues igetetua kiria turi umuthi riu aria angi nao mokite gutwira tucoke thi tuthikiririe tiri nikio rona tukianjia gucokio tiri-ini. From the dust you came and from the dust you go. There is power in your tongue. Wethi na mbere na guthikiriria thi yo murathikiriria utaenda huko. Tiga witikira gukuithagia indo imwe utekumenya na wewe utindage ukira andu nindirathikiriria uria tiri uroiga. Tiri uriku katiri ugaga atia tiri ni mewitagia mugaikarania. From the dust you go. Oru urarikirie kwiyita hasra riu no wega ningi uthikiriria tiri. Praise the name of the Lord. Raumire kwiyita mundu wa mathina riu ningi urathikiriria tiri. Niki giki murekirwo na without spiritual wisdom. Muranengererio magu o muthenya mukue na yo karugaruga utoyi ni kuroretio. Rora ni miaka igana ni thakame cigana ithiete tiri-ini to ni kuo murathikiriria. Oru uratigire kwiyita muthini ona kabokire 2027 ya kinyari ugatua matua na uge wako. But don't follow every theme that you are being given. Praise the name of the Lord. Lazima watu waamke kiroho. No ginya mukire andu a Ngai. Tiga guteithia andu macoke mamutige ruo-ini. You have to rise above gukorwo wi mundu spiritually ruratua matua uria kwagiriire. Riu rora tuthinikire ithuothe kuma muciari nyina irungu anjia guthinikira haria nginya mwana wi Sunday school no guthinika erio waini turemetwo nginya ni gwaka. We are all in pain and we have to accept that a nation is a responsibility of its citizens. Na kama ni hivyo lazima sote tuende katika magoti. Nataka sasa kila mtu achukue nafasi yake. Hata hapa pajaye watu wengi wale walio na mabendera wajaye hapa. Tuombee nchi yetu, tuombee viongozi kuanzia rais mpaka yule kiongozi mdogo kabisa anayechunga kijiji chenu. You have to pray for these leaders. It is our responsibility to pray for these leaders. Kanisa kazi yake ni kuombea hao viongozi, wale wabaya na wale wazuri. Wale wazuri wazidi kuwa wazuri, wale wabaya wabadilike. We have to pray for this nation, that this nation shall not be moved from its position of grace. In the book of Psalms 125 verse 1, give us that Bible verse. Psalms 125 verse 1. Zaburi 125 mstari wa kwanza. After we read this verse, we all go before the Lord. Tuirega ya turekere. Agikorwo kwe mahitia twekire. The Bible says, aria mehokete mwathani mahana kirima gia Zayuni, kiria gitangĩenyenyeka ona atia.
na gĩgũtũra kĩhandĩte nginya tene na tene. Bũrũri ũyũ witũ twĩhokaga Ngai. Bũrũri ũyũ wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hautatikisika. We have to pray for our nation. Nchi yetu isitikisike. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Serikali itasimama, kanisa tukiomba. Serikali itajibika, kanisa tukiomba. Serikali itasimama, kanisa tukiomba. Ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Familia zitasimama, kanisa tukiomba. Na elimu itasimama, kanisa tukiomba. Afya yetu itasimama, kanisa tukiomba. Ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Oh, ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Just open your mouth and go before the Lord. Funua kinywa chako, enda mbele za Mungu. Ambia Mungu akumbuke nchi ya Kenya kwa njia kubwa. Ukipata mahali pa kupiga magoti, piga magoti, ulilie nchi yako. Ukipata mahali pa kupiga magoti, piga magoti, uambie Mungu, hatuna nchi nyingine Mungu wetu ya kupotelea. Hatuna nchi nyingine Baba wetu ya kupotelea. We don't have another nation, Father, to run to. We don't have another nation, Father, that we can call home. We don't have another nation where we can bring up our children in, oh Lord. Hatuna mahali pengine Mungu wetu. Tunakuomba Baba wetu wa milele, hurumia nchi ya Kenya katika jina la Yesu Kristo. Machafuko yanayoendelea Mungu wetu, ya serikali kukabiliana na wananchi Mungu wetu, yafike kikomo sasa katika jina la Yesu.